je park gdje se utrkuju konji i psi. I je kasino, i je... Šta bi Marković bio sretan tu? I je kasino. Cijelu plaću bi stavio na pse. Ali tu je jedan event danas. Event se zove Retro Day. I ljudi su došli sa svojim oldtimerima iz 50-ih i 60-ih. Joj, ja sam vidimo Chevy Caprice 69. I ljudi koji su obučeni u tom štihu mogu pokupiti neke nagrade. Ti nisi baš, ali ja jesam. Ajde, idemo. Ha? Isuse Bože. Isuse, ovo je raj na zemlji. Isuse, može gleda ovo. Čovječe, ovo je sigurno radio jedno 7-8 godina. 2005 je dobio malo izgled. I ja... Da vidimo koliko je od zemlje. Znači evo, 2 prsta od zemlje. Bili stavili umjetno govore. Gdje je tvoj? Nema ga. Martina, sa torbom, ako budeš ta ogrebala... Neću. Morat ćemo uplatiti 20.000 $. Gle, ovo je... Gle kak je dobar, a kak je dobro očuvan, čovječe. Gle kak su motori čisti. 365 konja. Gle kak je mali. Kralj modela. Evo, $24.000. Koliko? $24.000. 1929. Predobro. Meni su ovakvi lijepi, oni Chargeri i Capriceovi i Chevroleti i to. Ovi starinski. Koji ti je najljepši? Nema mog, tako da mi nijedan nije lijep. Koji je taj? Camaro. Taj ti je isto? Da je. Ljubav tvog života? A dobro, osim. Aj! Sad što vidiš tamo da piše matching number 396. Da? Znači čim auto ima matching number znači da mu je cijena skoro duplo veća. Jer su to original tvornički dijelovi. Znači čim ima više tih dijelova odmah je automatski cijena puno veća i...
Ovaj auto košta sigurno jedno 40-50 tisuća dolara. To je konje. Isuse. Jednog dana dok dobijem puno novaca na kladionici, onda ću si kupiti ovakav auto sigurno. Ovo je nešto neopisivo. Crni sa crvenim interijerom. Ovo su plastični. Za antifriz. Ovo je totalno retro nešto. Ovo ima original tepihe. Je li ovo iz našeg kvarta? Ovo je, ne, nije iz našeg kvarta, ali je isti. Ej, ima otvorena vrata, gledaj. Isuse, gle, zlatno ima unutra sve. Pravi bauštelski auto iz 70-ih. Čekaj, oni tako šeću okolo s konjima da ih ljudi mogu proučiti i kladiti se, odlučiti se na kojeg će se kladiti. Evo je ovaj mali džokej. Znači biti najbitnija stvar je da oni budu što manje i što lakše, tako da ne opterećuju konja dok konj trči. Ma da. Vidiš da su svi mali, Svi su da pinkaci. Da, roz je baš jako mali. A favorit je konj broj 5, a broj 2. A ti bi se na žuto kledio? Da. Da ga vidimo. Taj žuti, evo, nije pinkle sve malo. Pa evo ti žuti s žutom kacigom. Čovječe. Ova jedinica je neki nabrijani. Taj je favorit? Da.
njima i onda popuši u cilj. Samo jedan krug. Pa da, brate, ja šta si to mislila? Što nismo dobili? Ne. Evo, isto koji u Stanley Betu. Znači, kladiš se, vodi, ajde, još malo. I onda je srežu u zadnjih 5 metara. Znači, ona simulacija što su oni stavili na onim kladomatima, to je sve isto i uživo, tako.